Taranipan sa Loksa Mikhala BJP na Sawalakiba NPA ki candidate Kasui Timothy Ziping na Mikhala may pahaw dapat ki NPM na Manipuri BJP na lusing bas nga asay sagot patokle hay na social media platform singda handolali wafam sa aran wafam ni han NPM Manipur set ki president sorry pa water resource minister awang new mai na fong dorokli telefoni ko tan pack news ki editor ke Saras Chandra Sharma ga minister awang po new mai ga waris hanabada minister asuna NPF na BJP sagot patokle hay asay aran pauni masimiyoy karana Party si Wamiyan na lan wahana ba santok pani NPM na BJP kaloy na langak pay na lakli BJP po sagot patopi wafam laiti hay na fong dorokli Nasi Facebook ta social media ta ngarang nahanda Lok Sabha election haido kiba center da sarkar semak pagi karigi swai marak da NPM na Manipur sarkar da piramba NDA gi leramba partner gi allies tu gi matung ina piramba support tu withdraw tore kaina haibasi kayamuk sumbajano asidi aran ba paune kana gumbana miyambu confuse taw ngai chendok pa dugum paune fake news ni akoi BJP ga NPF si yam loyal partner oina hana digum sarkar si pamina lakpani hauzik withdraw tawbagi wafam leite handak loisin khiba 19 Lok Sabha election su BJP gi supporters ina MLA sing minister sing akoi the honorable chief minister su pazana support pi biri akoi yam akoi thagal leibne akoi honorable chief minister and biren sing na luching bag sarkar dagi withdraw tawba wafam si sublai leite aside aran ba paune aduga men sandor iba sing du karai de sandor pono aduga makhung adi manim kong thiba phangibra aduga NPF ki side de kari kan thiri akoi khra di hints di phangkre law gi matungena dugumba rumor create to mi budi lem ne di thadok loi akoi law matungena deal tawni abse akoi kan thi dog lai